Cluiche Society agus Cluiche Leathcheannais na Éireann a Grief Sigerson con Cluiche Móra na bliana tús na bliana is a DCU Dóchas Éireann a bheits a gimmert na Gandachaí buí agus Ollscoil Uladh a bheits gimmert na Championí donnaí a bheits gimmert in Gandachaí bána agus is súgamór is an gaiidirís mhór a derma Ollscoil Uladh siad na Championí ach tá neartach seo gúte ag DCU Dóchas Éireann síos siad na blianta chomach. Tás muid le furan atá lonaí im Lia agus iad an Holchan Park Cinneáin le furan an láidir agus arúháint an furan a roundú ag tús an leis. Gúla sin tá fear lugfar sinna ón McGuinness tíbó sin tá lads Lia ag dógus trí sinna ón ó Conor Flanagan agus láchúlaí Alex Cavan. Tá an idir fé cuaig Lee Deignan isteach in áit Déardaoin as mó agus Ronan Gallagher a bhí rása fáidir sé agus fearla taí idir chun le chunda na mí fear friime sinna Kieran Caulfield Captain California a give it a shot. Lorna Parker Bert of Block Leagues and Common Kiana, Graham McInerney, the Tahi de Honda exit and Dun Natlish, and Vertical Dunoi as a Glob Kiana and Block Liam. The last hype in California is Fair and Hovan, Das Latchner, Ryan Dunhu, Conor Dolan, Hish Dolan Lee, I'm sure Gadishas as a grieve as Block Lea, and Nina Long Toss of Verta Hish Hina Tita, I'm sure Schna, and Timur Shinshire as Schligach, Farvi at Osa Fish, Schneid Luke Marin, Tivlish, Fakil Dara, Niall Dolan, Agus Gonula, Tom Pryor, the Hin Hawk Gadisha as Conde Litrama. Na Championí agus Ollscoil Uladh agus sóir dús níl in luach sin a bhí acu le rionntá blianta agus luachróin níl tisin fáil sin roí Cavan ach tá nearttimúí eile le taí idir chundé acu acha mar súla is trá seo bíon árachaí núntanáil an stíl a bhés ag Ollscoil Uladh. Sa gúil agus sna fear bheits roundí gibh híana ag gimmert hían sna fear níomh ánán as dúnaáil róna a gíhin. Lína láchúil sin tá ó McAvoy ag gibh a séach be sé gimmert mar láchúlaí sin a rása fáil go chuile le rionntá blianta. Ibh híineag Ronan McCaffrey be sé sin gimmert mar leachúil láid agus sin fear as fearmánach agus sin Lorna Park Bert áhacabb ó Murdoch fear ag gimmert sínsir le an dún agus fear bhí rása fáil ag glufa canis an nura fear chilí chlochar Sírón ó sin McCann. So tosia lína lán tosach an dáinseach lína leachasach dáinseach chumá Ryan McGill as an dún ag gansíomh tí ach gimmert ar dáslát agus Charlie Diamond ag gansíomh de as balaí as deire sa lína leachasach. Lína lán tosach an sin tá Lark McGarity ó McCallum atá rása fád fear hírón agus a gáineal cá gansí ifra dóiag sinna Conor Crush agus isin as Sírón chumá. Mar sin neart taí ag lead Ollscoil Uladh neart go seo a bhí gimmert an a rú an nura hís a géirí a gine UCD don nói Ollscoil Block Lea atá eiste go fé agus iad na fannach béidir le áirt Ollscoil eile Uladh an gun an darblian as a chéile nó áirt DCU Dóchas Éireann chumá don nói chas na fórne a chéile chas DCU agus Ollscoil Block Lea a chéile mánta dó an bóla cúlínháin ag choiste Ollscoil Block Lea. Mar sin nó múni sin a ganas ar a glyfin seo as chundé chávan agus don nói na seanrialachaí ar bunan seo cé go na línsa an dáhíomh na seanrialachaí agus le chundé feic muneart scórnaí neach muid méid sin a réid ná de cúig sa glyfa sin imrú mála abba ach na cicin na éirice faoi ar a hir hall agus mu tarint le dean na hí chínte go bíad Ollscoil chláiste Block Lea bheits annach DCU Dóchas Éireann san Gandachaí buí híileh na clé a chu dús be ó na bhíanain agus sin caffirsteach an fel. Slú dasbal isteach an seo Park Breffni, Park Allen agus ní bhaineis ach Pell agus níróid agus glufa ionintach le cúna dé neir scórnaí amsí in na fórne agus bhín go néimú seo béidir gimmert na goiste gunúir Déardaoin ach béidir go agus bhín tarchaí Déardaoin ag Ollscoil Uladh mar bhín go hundúil sa gomarta seo béisiir asúil Ollscoil Uladh Conor Crush Hish Shigiúir actually in the híana Cárthach fáte aige sin gotí seo Danny Fullerton
Nachhfuil a tosú. Tá híana cúig amsí mar sin buile rob nachhfuil teis na tosú glufa seo. Ach, beid go bheith muid i tíochtaisteacha an dúir se round le tosú. Agus brenn amach a barc an farc go hálainn seo. Ní le ruí ráíide an. Agus nó múni an fear áúlann seo Gannis i glufa. Agus fáfií réid. Cybheic mit cé an smach áit sa glufa Canis. An glufa Canis a bhéis an nimmert. Gan áras chuig go chonacht. Feic mar in glufa Leathcheannais cuasaí ommána tatan seogan. An tatan seo Críomh Sigerson glufa Leathcheannais. Bhí cheicmach achlafint na cníalcha forfa. Agus feic mar in cé bheits an túsma tábhaach an seo. Agus ola le sefna líor de cabar dús. Zón mar cafriú mar leachú Uladh gimmert an Ganzi i bhí híineag. Agus seo Déardaoin fear gada. Agus tá sé sois eisteach ar leis an na seanrialchaí agus ú cleachta bheith brenn na rialchaí nua. Tá sé deacha beit an himnaí a bhála tíana. Tána Mhic an Ganzi bhí seacht fear má eile as chun dún meascán ag lead ola mar bhíns go handúil lech an McGarity. Agus a cuineal seo na peile go deascas í seo. Aisig Diamond, Spórt Diamond. DCU Dóchas in Sigerson. Túsach le fit. Agus just leir go Ellis as chun de fermanach canse chuideach an cín gur ó an Murdoch amsú. Ní fleabhadí sin go Murdoch go gceart agus peochaí sus cantala. Agus fear tá an scór na amsú. For cools a grieve go chun den dún grieve sin sin na bliana na scate. Agus seo de DCU Dóchas go chéidirnis. Here on to want to mach sa glufa Canis. Stad a couple of bliant agus animinary sa goiste. Should Owen O'Connor Flanagan Holchan Keen. In pass lávis an intach. I digan big no sheer. Fáte gón a ríis agus oilse a tíblína tá Luke Marin fleirligi. Cianchin Roard ag nína Cianchin Crane agus anis contamsin o si McCann. Aspil Lewis sa glufa godí seo. Agus Ollscoil ola Leamach up. Agus Danny McGill fear an dún. Is beter seans go Lewis chuisteach an seach. Casan siad siar. Nis DCU Dóchas éireann gur beidir brúchar arbach. Calum duna go má. Agus Murdoch in a shád níos tóis leis an bell an tamsin. Diamond. Cuireann sé sin an felchon cín. Gon Dorn seo go Uladh gira. Beidir scór am siú. Bud cínte chrothú. Tá sé do an nún sanál. An Brian an tam seo. Siar fad le Diamond ís go leor se le fátig Diamond go dtí seo. Caiitear a glog chun go le. Gan éine uirta scór níor mór an scór níos a glufa Leathcheannais réadach an inid. Agus níos tá sé ggéireáil se le McAvoy tá sé sin an scóráil ar fáci be McAvoy is chochan cín. Ilin géir. Fátidáis ag leas blog lia agus fátidáis an tamsin i McGee agus Greg an séar gúlbod an táid air a gúlbod agus beg nar thug se cúpa cos céim buile láidir féráil an tamsin agus inta deasa DCU Dóchas éireann tá deargach roiin dunú fear bhánas an Cavan sesin go mar dachat slot agus lí doidan agus níos DCU-ach fear DCU buile sin bhí sé féráilte agus seo McInerney. Craig an fachtas go dtí seo agus súga bheith muid an Ganzi bloc lia. Nach tá Charlie Diamond a sí siar an sin ar an D-bug an tamar fad. Agus DCU gur se bh chuineal. Fáte Donahúnis leas chaptín. McInerney ríist. Gur beidir mark ficus us, da ibre sin go deas, ní hóg se mark. Beidir go cheartó. Fátidáis an tam sin Neil Dolan go mar lántasach. Bhí seantig DCU sin mark go hógal, ní rána sin an cean sin hógal. Is passal deasa go bhúlid ná spás a ró.
Ní dígnan. Couple of bit of dish up. Botúni up. Ethan Dunn is the Spórt ag Tráchtaire lá Gearth an Thompson agus éasca agus Conor Heffernan sé gur beidir tús níos ag sin. Steach a láva cool bode Ollscoil. Nes beidir seanta go níos chuil an runsaí tá Spórt an tíhile. Agus Luas gan chéidir. Se Kieran Daly auch an cín. Fear híón. Léras gló to seasta Spórt taban si go das. Agus fáte go Conor Cush fear le tírón. Cush haint amach. Rashig Daly. Agus an Luas a vís an tíimi. Seaslago Ellis. Ach an passal Shear. McCaffrey. Conscience squeals up bit in the she macho tallish. And she picks us can tall and needs a rater. Rash tall Derek and Tamla Ollscoil. McCallum is shown. Goodness Posh Dimra egg Ollscoil. McAvoy. He's facing a McAvoy to shot. On Lords for shot. Couple of scoring to Nancy Red and Nora. McAvoy and Keen. Cortu Kuna. Rís fi beidir seanta go héintar faoi gus droch fast láva agus beidir niumucha passal cosint an Thompson agus is seanta DCU Dóchas Éireann a bhronsaí Sean Láthúlaí Alex Cavan Ferris ní bhéna ba Bhódán Caulfieldnis Ferris faois le Cunanamí cuasaí omán agus cuasaí pelle Ceantin glót at Sasson Fark agus is seanta go Holchan Keen Daidan Imitivi still Chanan Kate Graham shoot as she shin ord need she shin creen a Hawad ni saw as in Kate Dertish Shane Umet a DCU Dóchas Éireann a Keen to the Vronsi Agus can Kate kickmach ein Conscious throw McAvoy fought at McAvoy McAvoy Ronig against even Sheikh Nietzsche Gimmerton chin Nish the Spórt Ollscoil Ola Widey Low Horshon Keen Johnny McGill Machfada Largo Ellis Sure a Coog Sheikh Shachtig Ollscoil Ola Tahi Shincher the Hyundai Smore V Dashin Rish Time to cheer because DCU Cousins come on Murdoch Roy McGill It's got all the gear hold she's in Tivlin and Tivlin the clay shugs slow bra bally stachach ni more na rolle Tanya van tes Kadisha agus mé bod an Dara Cluiche Dearnach gan na Seanrulachaí an Cluiche Canis sin an Cluiche Canis an Cluiche Dearnach bheith fi na Seanrulachaí Kadisha Roy McGill Tí gan dím nuach Ní bheith sin gursteach ar benocht Danny McGill which is an in líne sin bhise Fáte Murdoch Núnta náid na chéad score am shoot Ceantar Buttig McCaffrey and Ceantar Schultz Tarshan Saston Ní annach Ceanháin ag Ronan McCaffrey ach cúda sí go deas agus héis seachtnú go le Ollscoil Ola imi chun cín go chéadar score glód sa daibre leis an go deas agus well sa góras nua cháfínte sa sean chóras pointe bháin agus DCU Dóchas Éireann gur Your damseach the love of the dream needs a rator agus fáte leis ag Ollscoil Ola denta go má ag Lorca McCarthy is bhúil sin an siad a bhaistú sciúpaí fáte Diamond Gwyl the buntaiste Charlie Diamond Tá Spórt tíbiste Diamond tain se sheer me ceann fáci tíb leis héin ach siad ón eile McAvoy leis go fada le fear híón an lán tosach Cousins bá dint an Thompson ag Gallagher fear hún ngáil agus just Largo Ellis at East Diamond Campbell Cabhán sin go deas Cossin McCaffrey Dominic Began Thompson a Spórt for Hohain Begarting Conscious Ollscoil Olanish Tolga go deas an show non Doris go amsin Conscious Ishil agus in chéadéirecht amú ag Ollscoil Olach a wadní sórob Ní champion in the blian Cárthach What for sin near cool to Glyphicanis. For an umland different.
Gors na tosia. Agus leide fi seachtar ben al nachróí Cavan ní sesin festín seo. No erga Éireann chulcha fada sin Cluiche Canis. Scórtás an seo DCU Dóchas Éireann, lína me go tad fáte go. Agus brenn seach go leorgan lína cosna sin acu. Rhain Dunú Shear, Geethan Dunn. Agus Greg McEnany. Panisteach a DCU Dóchas Éireann cuirtú. Dína bheith a bogatíh station, zintatíh sin tam seo. Mach fad le Dunn. Mach a ríist. Tá lína cosna sin má ag Ollscoil Uladh nisisiada. Rhain Dunú. Dunú beidir cuirtú kicksír. Mach fad le Heffernan. Cuirtú Lewis, cuirtú Brisha Keens. Tá Luke Marin an tuair frio písa fad amachach ní tú gurn seilh a cháileach ned. Fátar eise go an ceanteach ar sin strasanta sí sin go deas tá cheap an scór fad a tamsin ag Luke Marin in ché cean fáte ag DCU Dóchas Éireann. A sin dinta go deas acu. Pasal deas idir trídeag Marin agus ceirdeag Dolan. Agus in ché scór fáte mar sin na fórne chóscór his dinuint. As chahara achas is glyfa bhí. Hitar sa glyfa Leathcheannais a réid. Scór na ísisiil. Tá forca hálinn seo. Agus in fel fátar eise acu. Agus Louis Kelly as muoinechan. Sian timor imror as muoinechan tá tosún seo. Go Ollscoil Uladh. Agus McCallum tucí mach beidir le sell a bhamsú. Seo le McAvoy brachal láide leis. A se ná go leor chrothú if imariad a seanta tucup agus bhfuil seanta McCarthy sábhail máid ag gúlbode agus an dára scór fáte ag Ollscoil Uladh agus Larkin McCarthy ó McInnes chu se lábh leis fear Longford ach an ceantar mear san trastan ach crothaí ríist ag McAvoy agus san ráte sé dechar stop chu leis tá go má ag DCU Dóchas Éireann is tí go má fádag as an grúte go tá spás an tíobh seo go agus Conor Dolan. Three kick pass as he chéile an mark tógíocht a réitir. Mar chúis an líor tí stigin lína ceart cúgur dús mar sin lína mark sin Caddy. Agus DCU. Agus Heffernan. Shear fáil le Dunn. Nes bhfuil DCU ná amsir roiad cinnte chróhann seo. Dolan. Gero Costach get up the green ar chuú Noel Dolan fós a gimot. Tá rinta mini timp le Dolan an ceantar bultsa se bultar híomh lá deise. Dar na cean chudamú ach go chéidir íirecht ag Noel Dolan thug sé faoi róréinar fearchéil dara agus ní ru se gan locht an tamsin. Cheap agad a leighuiir se scór níwood agus fágan se sin an bhear na fósa in na fórne. Cúlín amháin. Chéic an fad an tamseo. Ag Ollscoil Uladh agus grúteach up ag Murdoch nis tá seanta go Olchan Keane fáte ag Daly stas lína lántáach dinta go deas tá seanta chúlann se má ibrin siada beidir go Dócha McCarthy a chúlín nach blocá líntach anbhloccar ar fad dinta an tamsin ag Brian Masterson tá sí fós ag Ollscoil Uladh agus a kick amach fada siad a chrotha an chance a háchos in dinta Masterson an tamsin. Leidna bhí breanhfuir luchar gail agus Marco sé chunig sin an sciil sin coplóir bhí sin ar dás ar fad. Se Danny McGill, bhil sin tóiste McGill tá má cheap a gohfuil sin scór glót ag McGill an scór ar fad. Beidir go cruú stopla tíomháin ach Danny McGill a scór an le go dtí seo. Agus a ríis an trúir sin leargáil is a cúig McGill ag seacht agus McAvoy ag sé an láidir an chuachtach mar chunig mu an sin ag McGill sciúil chama. Scór tasa ó DCU. Búmag na hománaí a réid iad san coilgan Cluiche Leathcheannais fu sé an ceannasáir Cluiche bhfuil gan smáil na ráfaointe agus na peidir i ggéirthil cos céim eile leis an Cluiche Canis. Conor Heffernan a Olchan Keane. Dolan smuoinúid tún teach fad le McEnany. Craig núnsanál ag Dolan.
Troch fast ag Dólings as sin tócagus. Sean na five in the Shaku out of Dunsi. Agus Moss féidir Ollscoil Uladh nish an tasú shelf a fátig Danny McGill. Agus nish McCaffrey. Daly Brandon Suas. Near spás ige. Fátig Ashig Daly. Dúir sé faoi an Carú score mata Seán í Dólam goil sin Crean níl. Péidir chuir a mú. Nach trí cín fátig Ollscoil Uladh. Agus tá sé de crochún na seansaí. Agus sé an cool bád es. Flippadóí lung first an Owen McGuinness. Gear haintse, follow Alex Cavan. Agus Keane Caulfield captain na fórne. Spála trim as sin tenta go deasig DCU. Leis na kick in na gear tugann seam Ollscoil Uladh Shigiúir. She's very Kroger and Learods. I'll take the lead Dignan. Crossing Lee Shear. Ryan Donoghue. Feckin' Jibbin on McCaffrey Sauce. Very much scored. Basically, chance to come and shot Caulfield. And Conchin, when she's in a Casa, Neil. Agus go dtí seo í roiile le DCU Dóchas Éireann éalú tíiste gan lína cosanta sin seachas an tíireach sin a bhíh Niall Dolan agus sin difriocht Ollscoil Uladh. Well, tá siad a breanú dáinteach ó Riant Bally. Agus bud tarnte le balla. Ná na tíle náide hían. Cá sin gear. Tré Diamond frí bhuach an réitar rugar. Sunks a dream. McGill aanchla fim agus isha ge. Tá neart talent in inse Ollscoil Uladh. Fáte Kieran Daly tá spás an tíbhil agus. A sin úsatí ige. Ní na gaiile DCU Dóchas Éireann an brú sin. An brú áard mata gur sin na hirted. Agus Ron McCaffrey sodir leis ein am ige. Tá Lewis acu fós a gimar tá McCaffrey tá neart spás ige. Fós a gimach tá Ganzi fer Uladh tarní. An ceann sin le cúis na bróga tá sí seo contartach. Agus an tá dear na crow chance. Dietar chance fós a cup. Cush gur Pedro tíbiste go bhirts pass tuci. Fós a aige túir sé faoi blochá leile ítach. Agus anchosint an tamsin. Tenta Ethan Dunn. Agus DCU Dóchas Éireann cosint go má. Tá siad cróga. Agus dí seo ní sé fáil na scórnaí. Agus rá frab den Learods, well, kick tíb lína ceann eile. Agus níor mór nás le rollann sinna Kieran Caulfield. Agus ór mór dach le seileadh den Learods in, tíbhil an fork. Agus pastí mar seo ag Ollscoil Uladh, neart am acu. Agus neart spás ag léidir Danny McGill. Ceann glóta fáte Ceann sé cáilte ige, Caulfield ráil. Bhirt caibhir a seacht. Fáil tenta Kieran Caulfield. Tóca go sciúpaí. Béidir seanta seag DCU Dóchas Éireann. Tá spás an tíbhile. A sin tenta go deas acu. Go an scór amsú, tastin seach. Béidir go rú an fel, agus go rú Lee Dignan ceann sin nach flab se san átra a puteach béidir. Agus cosint má tenta acu. Nig Louis Kelly. Se fáci le sin in éidir. Péidir míáil le fear DCU Dóchas Éireann tamsin. Fear chlici ar frab an Learods a Gartro. Agus is an Lewis atá ag Ollscoil Uladh nach chun sása choristeach. Éanna rí go leor compordach ag go leor átachaí. McAvoy. Agus sé fád le Kelly. Kelly a hén comport ar léir, drí an na buntaiste. Agus brenn spás, brenn Lewis, a sin tenta go deas acu. Nís le Daly. Daly cuiinú a scór le cúis na bróga. Ceann eile imi mú agus. Is an Forrestball imara. Agus na lehansa tá sé de crothú. Bé Ollscoil Uladh rála pein well. Bé cheapan with béidir níos fuideach an cín. Agus fecin rínta. Imraí
a taobh suas go DCU Dóchas Éireann hanna hain. Súm go dtíreach cé go dtíreach tá ar fála acu. Sin an Baker tá gortaíoch fáilte aisig. Daly, ní thuir sé faoin tamse tún sé fechfáile McCallum ón ar an tasán tá sí sin seolta botún dinta agus an uair seo Cancia agus cheiricín fáte Ollscoil Uladh cheiricín an immert ach be Ó McGuinness tíach leis an gáin sin sa gúil. Agus Ó McGuinness na seáil fada sin gáin seo. Tá Bert má lá parke agus leis an grút an bisisiút ag Daly go leogam immer a feice ag Daly Murdoch agus just leir go Ellis Wesco ag Ollscoil Uladh gotí seo fáte leis Murdoch ar go Daly cuiinú scór an ceann sin ar an tasnan agus just leir go Ellis scór am siige dúirt man líb gon an leilse go má agus tá an lílan leachúil ar fad is scór in the amsú. Agus gotí seán Dermot Lewis ag Ollscoil Uladh agus tá siad na seampainí breanú láidir. Thulaigh me freagrainn is tastal ó DCU Dóchas Éireann scór cíns. Tá léide Lorcan O'Dell ar mín seach bhfuil se lánachlaí ní sain an teachar ortí go bheice muid céta lánachlaí cheappan da meach seachlaí mar sé tíir seach go sciúpaí. Tenta go má is fáte aisig DCU Dóchas Éireann is. Tá sin scór up. An siad Ryan Donoghue. Passionsteach dro lína látasach fáte Tom Pryor. Parthir sí an hocht am se go dtí seo tenta go deas coscéim agus cosíocht deas ag Pryor leis sé slucaí suas agus chos a dentan tam sin ag Fiona O'Brien. Ryan Donoghue. Marin. Marinus Marinis caiisiid seasa suas agus scór in the amsú. Go DCU Caulfield. Tá spás an tíbheilenis. Ceantar builte ag Dolan. Ceantar na breanú go má ag Dolan bhfuil sí thar an sastan an scór ar fad. Fuair sé dó ní go dtí seo, dó defacht in isige an scór agus ceann a bhí tasta go dó túób an bhí an na leide go tí cholín agus 8 go le fós a nimmar a géad le. An ní go hálainn seo. Ach go lán na parkit an go má ag DCU ríist. Agus chahará fearrta gimar go crogan Alex Cavan cúpla ceann fáte go lár na parke. Brian Masterson ar an bloc línta sin cúpla numadachan. Caulfield agus na seantaigh Dunn. Bhí an na leidiú cumach mu sin ná cúpla scóir le chuir Chláran scóir le hama. Caulfield an chalan nún sanál gur beidir rúnín luas chuir seasa glufa. Fáte Alex Cavan an seo. Agus sus choirí is a glufa agus go leor caiinfinn rialach in seirbh beidir nach Darlin chu Mhic. Ach cínte glufaí omlan difriú fi láir. Ach Caulfield. Gavin could cool bud attack an game. Fáte McGuinness. Trúirtí bhí DCU Dóchas Éireann tí lína slatas fiche. Fáce McGuinness. Hín sé Gerald Shear. Cáise Hall Shear. John Freevrú. Tenta go mág DCU an Thompson. Marin. Gavin. As an áta hosa siad ríist. Tíh se fáilte sé hééis an dá scór am siú, úte ná ceann eile chrothú. Na kicksí rútal, Ryan Donoghue, fósa go leis, a cúpla coscéim tógí Donoghue. Bhfuil thola go meach kicksí amach, núisteach, kicksí tíomh cíns, a faoi éire tá kicksí amach. Agus beidir go neach se snáit nach raspás. Ach cosans bháid an Thompson ag Ollscoil Uladh faoi éire. Agus ní mór kickan is éire na tuairteag nóir múna go dtí seo. Agus cúbáide Ollscoil Uladh is faoi bhrú. Ceann sin tucaíach ag tanta go maige. Fáte ag Diamond. Diamond faoi bhrú glas DCU. Cosíocht álainn ag Diamond. Tanta go deas cúpla coscéim tócaí ag Charlie ach tanta go deas aige. Agus Ciaran Daly.
Sa Spórt prabhaí sin isteach go deas. Agus kick pass Shigiúir ag lads Ollscoil Uladh. Tinta go deas go fashion score se glót a block eile dinta. And Tomsha Ronan Gallagher. Beidir she couldn't stay cush well tá chun í steige Shantar Chualann seo. And Raitor well beidir go Kinle dinige. Agus a bishop cap go kin a cart dinta go fiade. Agus custom twa DCU Dóchas Éireann. Agus real the bunta fell fought go would not create na scoreline seo. If Runcy Dignan Hochan Keen. Couple cush can took again to Shaheen Tarney. Agus Keen to kicks here. Agus beidir going cart and Thompson. They go McAvoy Hicksharp go beidir beginning brew at Ollscoil. Thín Cluiche Harper Hamilton tá Maray. Nesh 9 Dolan. Sheer Hincha. Fair Tivish stay. Gasha Vekurmoch. Graham McKinney. It is DCU Cortu. Lads Tivish stay Bugach. Dakalish Matron Imroy to Ollscoil Uladh. Snapokishin. Alex Cavan Session to fall. Guljorgen Shilov. Tacholchan Keen to Chef Fos Gimmer Lesh. Kicks here Grutze, Tentagama, and Shimpling Thompson, at Connor Dolan, and his Kegel Jimmy Moo to kicks here at Ashok, at GC Dóchas Éireann, and Shinnon Ospreys it. A ton Liggett and Teeve Shungan Fork, and C score Fortaku, Gazisha, and Ross score Gazivan Fortaku, my different than Concha. Honey should have fought and Teeve Shungan Fork, Teeve Love Clay. He kicks here, Eska shot. Leider Sham Varn the Rish Garachulin. Obviously hit, you score anyway, kicks here, scores a force. We're not in Kech on the Echo shot. Shane with his fiche, Katze, in Conscian, Angatashi Tastal, Angatashi Forte. Ag DCU Dóchas Éireann mar sin a Verna Leidy and Dara can fáte Luke Marin. Cian Nimmert, Cian kicks here. Agus í nach chulín agus fragrama ag DCU on pasta sin a bhí láid innis tá Shanty Rochan Keen and Yartim near Kieran Caulfield. Caulfield ag Rochan Keen. George at Sassna, Tuirs at Fui, Colin Awardage in the Fornia. Kieran Caulfield on score of fad. Agus C score as Cusadaka fáte DCU. Agus be Dóchas Éireann sásta le seo. Locht leis DCU tíocht isteach ní dom go mééis a ggéire i deiceil tíocht isteach mar tá an luas a cup tá momentum a cumanis. Agus in Bishagúta go mach go lána park ríist. As an Gúta McInerney tá agus in Bishagúta Heffernan. Agus sin difra go dtí seo. A paiste grúchtdal an bhise Heffernan Rochan Keen. Spás a cup an seo. Pass Steve here go Donoghue. Tenta go dasa go to Spórt an seo. Agus ruin the buntash to go score is go Fortse agus Thomas Capagul. Can eile Fortse to the Fornia Asha ho score. Agus Marin ríist Anya Mertz fi buntash tege. Agus well Vershahation kicks here Hogel. Kevin can harnach a ríist. Keen as Keen and Teeve Shungan Fork. Agus well ton a championí fi vrú. Agus be loch banish still DCU Dóchas Éireann an sausage teachtan here. No the Kugan no he on the Vion. Concha ríist ban the himroi simnesh to DCU Raitor kicks here. Or Murdoch or Rotal. Danny McGill to Mhic. McAvoy. Níor shell of Ollscoil Uladh a fat save she. Laura Lissonish. Fought in Tom shot. McGarrity. Larkin. Ollscoil Uladh is clear to score. Ghana McNam. Ní hola go more than Breshan. Murdoch. Tiva Moro to McCaffrey. Fought to McCaffrey. She shin glowed say McCaffrey score into her fod. On score fod. A Ronan McCaffrey paid a fod to go Nimmerts. Gashin count all in your fod. A fair Fermanach. Agus Ollscoil Uladh at Ashran Keen. Le Coolin one. Alex Gavinish. Eshin it's Solish. Called to get. Agus kicks here. Scoopy. Fair Ollscoil Uladh agus Eppinger maybe the Ficky he and ton. Look at McGarrity because wish at
Bullen sin gur cheese at a bell. Agus tá sé. Réitir den cínta sin nó múni den cínta go te Carcleorch. Freagra má Ollscoil Uladh. Ceann glóta fátig McCaffrey agus ceann glóta fátig Danny McGill. Agus nua Déardaoin go chunná an fósa nimmer 10. Agus well score once in nish. As if Éireann sa seaca nua de raid. Ach go him now your fad shot. Gira Dúchas áit want amach sa gríomh sa Cluiche. Don't know a gola leis an bon sin acu an bhíonn Cárthach Rín Simmer Éireann nach Jacob. Agus well Rín Simmer Éireann. Be dead Ray. And Ganzi on choláiste agus gimmert le imimirí difriúla sé sínta a bhíonn tán. So that Danny McGill. Sheer hainse. Gan a glog an tíobh seo go fork. 10 second. Fós an nimmer 10. Agus a fátar as DCU agus ríist as tú sellh agus Ryan Donahue. Agus ben Numa Déardaoin gam chuút sa gurte. Agus rud amá fi Cluiche ven seo bag Breffni. Neart íon seo agus neart muir le cinnte goil chorúirta ceart Numa Déardaoin mar sin. Fácaí ein. Woman an score le Eiceáil. Dailínis. Tuair sin ceann seo. Ceann sin a Cásach. Cousins bháin denta beidir neighbour sí fós. Agus fair DCU Dóchas Éireann. Luke Marin chun síos an de bhróig. Diamond. Agus kicks Schlas a grúte. Siach a second fós a cup. Beidir neighbour should score. McGarity. Tom Ravels. Which is sásta chuisteach. Cúlí máchan cín í donga. McAvoy. Lach banistíochta Ollscoil Uladh róla bholchan cín. Tan táimiste. Ryan McGill. Agus not cabhach cup a second with chance one a cup. Fiú up third free. Garrett ríist tá sé dal núnt san all. Tan táim gimocht nó múni ben a glog. Agus well tan táimiste. Agus le hama sristain agus well frustach as a band leis an couple numa deire ach ag le hama siad champion in the bliana Chicago táchan cín éigen dé ná de sé a Ollscoil Uladh ná de cúig gotá ag DCU Dóchas Éireann bí eisina fi an dinumed gan dáirle go chlufa Leathcheannais na Éireann a gríomh Sigerson na bliana seo. Fáte Murdoch. Núnta náid na chéad scór am siú ceann se bulteag McCaffrey and ceann sin siúl tar sin trastan. Ní annach ceann amháin ag Róna McCaffrey. Fáte eise go na ceann se tar sin trastan tá sí sin go deas tá cheap an scór fád an sin ag Luke Marin. I ché ceann fáte ag DCU Dóchas Éireann. Go leor chrothú if imariad a seanta chucup agus bhfuil seanta McCarthy sábhal máid ag gúlbode agus an dára scór fáte ag Ollscoil Uladh agus Lorca McCarthy. Gil sin couplor bhí sin ar dás fad. So Danny McGill, which he sin toast McGill, Tama Chiappa goil, shin score gloatsig McGill, on score fad. Daly, ní hir se faoin tam se tún se fechfáil McCallum, ón Aaron Sasson, tá sí sin seolta, botún dinta, agus an uair seo, Cancia, dí seo fáte Asha Murdoch, go Daly, Cuinear score, and ceann sin Aaron Sasson, agus Josh Largo Ellis, score am siige, Durban líb gwn an Leathcheannais. Ceann sin bulta ag Dolan, Ceann sin brandú go má ag Dolan bhfuil sí Aaron Sasson an score fad. Fuair sé dó ní go dtí seo, dó defacht inis Cauffield a gholchan cín. George had Sasna, tuair sé faoi, cúlín óáid in na fórne, Kieran Cauffield an score fad. Agus rion na buntáiste go score is go fáte agus Tama Chiappa goil, ceann eile fáte tan na fórne leis a chó score. Agus Marin ríist, ónibh McCaffrey, fáte McCaffrey. Sí sin glód ag McCaffrey, score ínta ar fad. An score fad ag Ronan McCaffrey, paid a fáte go nimmerts.
Sigerson shot is DCU Dóchas Éireann. Tá siad in nád cuaig Ollscoil Uladh na Championí ratha nád sé. Sima bheith mu déan an dí Tráchtaire an dáhíomh. Nád cuaig an nád híana bheith an héis fihnú met. Agus DCU roller chóscór cúlín Déardaoin. Ba Caffrey Kintú gur Ollscoil Uladh Ollaisteach chun cín. Ní bhain is couple of years cool body. Gan éon arú Cárthach gan irid. Agus man rádaí neart taithí. Agus imnar idir chun déir an dáthíomh ach Danny Fullerton nar hosa. Tí bheile lorcar del hóla. Tá mar se ar fáil idir sin an Baker chumá. Tá mar se ar fáil go irid DCU, to súg bheicach muid beidir leite Johnny Murgadi as an dúna bheith teisteach chumá. Feic muin nó múni. Tána cín tú a choilre san á teart. Ach, cúlín bháin atrub. Réitear. Is ón beidir deachachtaí aige leis an glug. Na ceannach go bit leid tosaí agus Fófsín in fel Cárthach. Dar clog cassette. Agus in fel fósil ashe Ollscoil Uladh. Agus kicks here, Niach with more kicking the series again there. Canchin Cúteig, Kieran Daly. Garin Aru Dentig Lahama. Josh Largo Ellis for Cúlín Bháin to Gay Lashin. Agus 7 euro to Ege. Fóta Groin McGill. Chumpart Edil Euros. McGill noch Trasnach. Got more brú gáir. So Danny is tá sin Harvard loaded. Couple of ganzi bui himpelach. Sin tinta go má fóta asig Ryan can't glow to my fraben sheet and take a das. Will score and shot sicht. McGill Ella should let Danny ver she sugar das ach gar and conscience. Stachalova on McGuinness. Cormer das and Tom Ollscoil Uladh. To Ronan Gallagher-nish. Heffernan. Agus passal machfala Ethan Dunnish. Shecht na DCU Dóchas Éireann an áhá sa dála sagéad leis Dun cá session costa sheer. Conscience castach ní bheith sin crínach. Úntí bheith sí contartach. Tenta go má áhá an tamsin. Ollscoil Uladh an felsin ruchtal. Agus tosa siad ríist. Fóta Largo Ellis, Charlie Diamond gimmer down and Tamar Fod. Cúisna Broga, Lero's glóteach Charlie Diamond. Flapsí sin go hálan ige. Agus tá se comportach ar a bell. Agus beidir grothir se seans ní a conscience sa butach. Traban si go das a seantú tra oh well. McAvoy hí sesin roller chosan áde. Agus a réitor an ar flapsí to make up a live affairs go réitor. Cén nach 19 Conor Crush leis. Ní Conor Crush beidir nach chuis róg faoi Cush mí hásta ach an réitor sásta. Agus DCU Dóchas Éireann tí bheile tálob mar bhí ó McAvoy rochan cín. Agus mar chunig mit barcar rocí nura tá se an felsin siatnú. Caulfield for se Cúlín das sa géad leisin. Agus Cavan achal agus sin sa géad lecha má. Heffernan beidir nach chofecalach. Dónish. Donahue agus an ashains DCU. We should chrua sa géad fé numa dóch háirte rasha. Agus sé Ronan Gallagher tugann se pass núntanál. McInéis. Gan éon scór fáte gan Asla Parke. Godí seo. Pass. Stach fad le Marin. Tá sé tí bheile beidir dúir se faoi. Agus amachcharí sé Cavan. Gallagher an conscience scuilte tá agus Ashtú Sheleve agus tá Don Share Banish Gionchanis agus Ollscoil Uladh Holchan Keane agus an Lewis Taku Akifai Gun Shees tá se Ards Réitir Keane tá kicks here Gailse
Cavan agus Béidgo can sit go come Alex Cavan and country V go fi rú agus ó McAvoy a hochan cín agus cecha cúg tre chamátarrá agus Lorcan McGarty tá sé cuiinehid tá sé fuór an trog agus bí behican níos tucna kicna a bhfuil fada Neart spás a bóca se mach ribh Walker sé fáca tan tu deas ag Ollscoil bhí sé sin siller Garty cuatún dummy bug cuatú cúnanis Pís ó fuair scór McGill tá ceann fát aige Tá si sásta túr frín tamar fad a Caffreen níor cád aige fát aige mí an sin a Ryan Donoghue Cosh taking a team punty shot. He's reached. Ollscoil. Even over Desha. Ryan McGill. He's in Ryan McGill. Shin paid it. Stach love and cool about it. So Darla. Angus Bay. McGinnis sauce session. Angus Ryan McGill. second goal shot. Nach Ronan Tanley. Angus Ronan Gallagher. Fought Gallagher reached. Heffernan. Dose a big dasig, Cleany Thompson, Spórt Rowan, Greg Rochen Keen, Lewis upon the shot, Heffernan, Conscian, Stach Drew Marin. DCU, Dóchas Éireann on our whole score dish. Cleany. Done again, Spórt, who didn't take a mic, done for Rochen Keen, Ethan. Pass love it. Kicks here, Grútsig, Marin Tá. Agus kicks here, Grútsig. Agus be heart. Mach fair clicking on Cárthach and Saston. Agus feck with the niche. Chanel Lorcan Odell, Tráchtaire, Maro. The Masha Ackley. Howlog Masha Tráchtaire. Agus Tasha Tráchtaire. DCU team number 27, Lorcan Odell. Replaces number 11, Ryan Donoghue. Agus Ryan Donoghue, Fogel partner. DCU. Agus Ryan Donoghue, Vigamer said that's that Fogel partner. Ach, nu te doen aan Imnor Shincher vlog leert stach en een mintje. Kientje Lonachly Hola. Agus wel. Ik heb nog wat bezig kosten door vier collega. Ik ben het een naast het. Nu. Tot dan. Wel meer toe Lina Kortu. Rode Kiens. Dan Larkin. Imi stach is happen. Nog een kosten door vier collega. Kan ik iets voor tegen. Agus niet tussen alle Shachar Bark. Luke Marin, Conscian and Miharan Saston. Keen fought to get Keen of kicking the Sarah. Agus to the Fornia Nash or whole score. No, the Shea Tiv. Shane Magalia cuts his Darla. Agus Neen a score one fought to Ollscoil Shane my dig. We should know the Kuig and the Heen and Keen Hish Fendument. Conscian Grutig, Dentic Mag, Ronan Gallery East, a Glana Suskadas and Shin. Caulfield. Agus Keensy siad Ollscoil Uladh bhí mar rán an úidir chuir isteach sa glufa seo. Ach tá sé sa míonach ag DCU Dóchas Éireann a gríomh seo. Clíní, ba bhreála bhil chun cín. Níor se chun cín fós, Greg a cuiinúid. Dummy, well, níos mar dummy bhí chuir se an fel sús an éir, níor se sin ionintach bhaíach chuinn siad an fel Niall Dolan, spás an tíomh seo acu. Go leor gon spás feiceag Ethan Dunn. Conscian mi chun cín a Thompson ag Heffernan. Agus a cáid sa bhí sé gur chun cín fála Alex Cavan. Ní roiú leis. Agus tasín scór na Ollscoil Uladh. McCann faoi bhrú. McCann til go má Éilún Thompson. Kicks here Toki. Agus an réitear aga cúrú lámh leis an Thompson. Gur Charlie Diamond am siú. Diamond nachhfuil beidir go feiceil hí sé aneiceach sa géadfid nuaid tá DCU. Hís a rúna síos. Is bhfuil Ollscoil Uladh ná scór am siú.
Komt beter onder die terugstaat op Shin Freshen. McAvoy. Hafekelig kutje geloodid, zo Murdoch. Verredig die Farron doen. Nestag vallen, Verhidon. Ach, ta, ik kan hem wel. Balig vader. Agus one Murdoch. She called to Murdoch ta, agus fought to Asha Kieran Caulfield. With Caulfield fecking him. Coupler le conde na me fish. Agus Pell an Fellador. As Luke Lassie maha. Spala trim. Can't fought to McInerney is ta. DCU gimmer come on. McInerney rolchen keen. Lewis fish and different. Tielish to Masterson. Dúr sé rota Masterson fós gimmer leis. Fought to Caulfield. Nishta she fought to Masterson. Agus go sicocht hála go mar tábhad go DCU beidir rolchan cín. Dólanish. Chlegan hís faoi. Fátig Dunn. Ethan Dunn and Cancha Bultig. Ethan Dunn will she Haran Sasnon. Níchid Keinte ach an Cancha nimi mú. Miala Ethan Dunn. Caru Can Kudamuku. Under the yellow tilstach. Agus Ferros come on. Owen Ward. Agus Eshin tilstach. Not Lee Dignan. Agus honna die tilstach an dáíomh DCU Keinte. Tilstach na cos of Ura. Agus Nídig Owen Ward is was come on. Nei fer was come on a Keinte gebich. Nach UCD se glyf Canis raid is an kickéad Déardaoin. Goed Tisha Caulfield nish an cín gefallen Dolan. Tá Shantig Dolan a clownish agus beidir doch se second one it. Tidach should score Iska shoot. Agus tá safe shama dinam a Cárthach DCU Dóchas Éireann glyf shot. Coolin one fáte go on Déardaoin shot. Agus leis na himnoí tontí vele Ollscoil Keinte after the Gamari to Cavan. Ockers are Cavan and Thompson after the Gamar. Go McCallum fought to McCann. Josh Largo Ellis nach a loot into Déardaoin. Kosh Mach Fala McGill. Nina chance is Nina and Lewis of Ollscoil so Déardaoin Chudabit. Queen Taj Arglub. Let's go on the Cluiche Cliff Lash Canish and Nora. Nishvi Cliffish Imru Nish Queen as Stall Agus Gall and Nation. Which is not chance for hope. Murdoch loads it. Murdoch Oran can give out and fell caught ticket. Agus well couldn't chat Sastan and you don't wish I shouldn't get ticket. I fought to go on O'Connor Flanagan. Agus Lewis free shot. Dolan. Real the buntash take DCU Dóchas Éireann tá spás acu. Nes le Kieran Caulfield tuisha cholas go dísha. Misha Kroger Bay Leo Das aha Hossin Tinteg Ollscoil. Well beidir with the brand of Shanry le Chiigwil and Cousins ein Russian Calte. Ach nícha Calte is a glyfisha an over Tinteg Kelly. Agus Tinteg Mag Louis Sheer Heincha. Ah Hossin Tinteg. Fairway Hosha Thursday Tarrant Tunnel. Up a sauce sin McCann-ish. Cún gama. Oshin Cam fós gimmer leis. Ach Cosin Centuries to Gallus Cavan. We shall roll out it. Or to kick sear and you don't a quick sear and Chinagus. Ashtu Shelove. Should that Dolan. Looking Odell. Turlesh and fell. Dolan. Roger. Well, Rita Ron O'Moniker hits Dolan. And then Turris. Farkil Dara. Angus kick sear. Well, no the shade and no the shade. Oh, Will Mujadan, the Fornia Shascarants. Breffni is kicking Edike if you're on the raid. Malaba. Tráchtaire good cushy at that into McCaffrey. Leilu Kieran Caulfield. McCaffrey. Josh Largo Ellis. Conchin. Good to Ashig McCaffrey. Largo Ellis. Sheer. Shachsin Dóchas the stach lava on McGuinness to Déardaoin. In Tada Crohi Ollscoil. Agus muid not le balla. Spórt and Teef shop Charlie Diamond. It's Ilisha Lacush na Broge.
Casa Diamond and Conch and Casa Charlie Diamond gloats ar fad. Ní mar águr sé ciún fad save se. Ach sin go das ar fad ag Charlie Diamond. She get dog Harn Saston on the Dóchas DCU Dóchas Éireann. Dara Swords. Agus Eshin and Odds Niall Dolan. Agus Dara Swords must be my favorite gimmer to Cluiche Leathcheannais is van the club. Agus kunje Kush Filiana van the Dale. Yerusha and Losh nach Dara Tráchtaire. Agus Niall Dolan Turshu baited Farless Kildara. And Varnanish, the holding one into the phone. Murdoch. Oh, Gamag Murdoch. Tashallah, Johnson fell caught again. Rater. Angus Rater. Well, it's the key to go to the second name. Roy Kidaharla. Angus need to have any spheres. Anashin, no Mooney. Roy McGill. Angus on the fall for Rega. Eamon Brown. It's coming clunt of. Gundain Doon, Eshin fall for your aid. One of McCaffrey. She's not far to give her Gamash, that Johnny McGill. Slash game, she Walish, late to Gamar. McCaffrey Reese. Ryan follows goal, but it. Come on, Evo, on. One Keen, come on, they've on to the goal. He's scored a kill enough to night at the base Ollscoil and Breathnach way to reach. Can't build it as Spórt TV shit. Koshikir Spórt who ain't fought to get daily. Should free can't build to Ord. Angus need don't go to Shincreen. Need don't go. Can't let him move. Angus Hirakini Mimoku. Number 17, Eamon Brown. Angus Eamon Brown Tráchtaire. Angus Oshie McCann a fog apart nimmer. We can't have it out. So Glyphicanish and Nora Hisagiri. I guess must be more for shot cool nation. Eamon Brown to the start Conde and Doon. Father Henson kick mash and Murdoch at East. Murdoch at East. Rutan Rater. Maybe we're checking about better goal in. It's a dream. Shachas Modella. Angus Alex Cavan, Angus DCU Dóchas Éireann. Chon an tíbhil an farc. You know not cool in the one. Chéan an man dé caite ar le nimmer tósain. Niacam lorcan ó delta glyph of godí seo. Go McInerney. Can't she fought to go. Unta nál fought Gavin at East. Nish fought Odell. Contact John Tamar Fad, Garen in the Dushan, Amshu, Bidger Spórt, Rohu. Gavin Mhic Keen. Elin Giorach Ege. Fátig Dunn, Chusha Conamu, Achtain Conch, Harn Sasson on score Fad. Ethan Dunn, we should touch it. Hook should the Kudama. Angus live a fair to Ethan Dunn, Chusha Conamu up the Mulachin. And we shall Krogan Chin, no the shaft. Got tar the postage in the fornet. Angus how long made it? Nach bata that trip gewekig mo cool. Indicating jogging Glyphicanish. McGillanish slash can't touch Agama Kapshin. Angus tall Lewis free to Charles. So now it's a couple of Ganzi Bui. Bartek on McAvoy. Owen Elnish, Callum. Sheriff Ashton, T. Velligan Fork. Let's get all the gear. What can you do? Shot. Can't you Ishel? Agus. Yeah, Countertech. See Keen. Could have Halova. Oh, McGuinness the door that shot. Agus DCU Dóchas Éireann. A fast that's a glyph. Agus. Tell Lewis Fizz non-t shot. Can't you? Over the Gopalids in the Kieran Coffey and Thompson, you're on the Shaysco, Conor Dolan. Because Conor Dolan beats it. Skeet to Shigiúir, Tursha beats it. Open the Gopalids into.
It's got all the least. Toss Spórt Steve Fotag Murdoch. Just a fantastic. Ollscoil Shalom Stan Jacob Diaku. Brutamach. Fotag Diamond Least. Siki Cherikin. Stachalova. Oh McGuinness. I guess fair. Flippadori Lungford. So stick him out. Martin Yar chance again Leathcheannais. Pass Georgus. Nyona Shashaneska. Take him out. Marin. Thompson Fotag Marin. John and Ishcholar Hossan Norde. And he's in there to Phil. Stachalova for Nella. Shansad. Locknodel. Pulls the crew and chin. And it's Kingspan kick shots like a DCU Dóchas Éireann. And it's Greg McEnany. Heinz Shear. Ain't one dig for Senior Martin. Ella Lloyd. Luke Marin. He should get a keen arm. Sugar D shot. Caulfield for Cavan. And there's Owen Gallagher. Heffernan. For Leathcheannais. Fairness Leathcheannais. Come Begley Root. A Reeve shot led DCU Dóchas Éireann the Blinta Shear. DCU Gnam. Or Masterson. It's Connie Lungford. Which done score Rowan shot. And pass shot Crean to Shanta try DCU Dóchas Éireann. Which done score Amshu Law Gearocht and Thompson. Angus Bader Owen O'Connor Flanagan. Fair Mhic here to North Cart. Agus tá na seansaí dóibh. Tá ná na dóigh gail sin í cheistúir. Only Tráchtaire agus feiceann Danny Fullerton Tráchtaire ar Borcanis. Danny Northusa. Pass Clishton sin. Fotag McGarrett, he's going to lead all in spots. Up and just score. Who forced the game up to McCallum. You can't your bull tarsh and sass. Rinne show but who for you that. And Darna Khan Fotag long tussle. Ollscoil Angus fair. He don't. Be to give it a sham pass if it took revision again. Ah well. Ollscoil Elu Keen against Neil DCU Dóchas Éireann his Rolchan Keen again now. Angus Callum O'Neill. As Clongail and Ardwacha Tráchtaire. Angus Danny Fullerton. Merchant Bertie Tráchtaire. Ollscoil ach tá an Croconchin le drapag DCU Dóchas Éireann ríiste on the fall free rail pain Johnny McGrady as na dúnamh gan the running all imnar man fair shot Tom player Gerchon Keen in the buntash the fought to get Tokshan Kyanchin substitution DCU number 24 Johnny McGrady replaces number 12. Agus sé Conor Dolan tá fág an the part nimra agus if it fake card Johnny McGrady tá Tráchtaire Johnny Dimmer fui fiche agus minor le doing all Number 15 Danny Fullerton replaces number 21 Lorcan McGarrity. Agus Lorcan McGarrity Dimmer goma Stefan Park na Danny Fullerton Tráchtaire in sessions the Tossie Quinte agus if it need dig Callum O'Neill as Clongail and Ardwacha. Keen to get the Tucky Mach. Imre want Tucky Mach, Nina Doherty to Tucky Mach Foss. No, Shanat, Lorcan McGarrity as a Garrick War, it's Éireann. As well, need Callum O'Neill Tucky Stach Foss. DCU, Merchant. Agus Alex Cavan which did not score am shoot score on the Ishul exactly that am shoot basically put on fair with Con Lorcan O'Dell McEnany Bertus Blocklia a fan of Blocklia Spórt Steve Stilt into Gdasaku Fortin shot egg Brody she's not a Chorarsh and Saston John McGrodin Kyanchin Ord Need she Crean, Hashagdas, a Spórt Rowan. That's Greg McEnany keeping Gertie and Chin. Shot them a full number 10. Then you course Omo Neves Bill at TG Carey big dead a shot in it. Agus Brisha Srat Pella.
agus Críomh Sigerson and Tatan Shogun. Leathcheannais. Cabhán. Cabhán le UCG ní Mhic to fósach. Can man níl fós a fáil fiú réile éachta seat, ma me se sá fuair seas an sinach. Ollscoil Uladh é sé ná riúna tí seo níos tá sé fáil fiú réid. Ach tá kick amach acu. Tá sé cúnaíoch an cín. Agus é mé an Leathcheannais cíanain is a bhí nora. Feic man é, mach go lána park hain se. Grútas an air, dinta go hálainn. Agus bhfuil sin sciilta tací ráis ach dinta tharbáir fad. Caffrey tam sin. Ollagh meach se dan an bhreán leid go háchúlainn. Geméint go bin sin. Ach, Ciarán Daly tam sin lá na parke. Dinta rós ar fad aige. McGillen Danny. Daly leis. Josh Largo Ellis. McGill eile. Tom Gimochtach. Ollagh das scored. Droch fast cart. And Tom should Ryan McGill. Agus Lorcan O'Dell. Nish Tashantic DCU Dóchas Éireann. And if you don't see, Wilchard non Shans Prohu. Done. Fartig done. Ethan Gimach leis. Basically Shantar Hulak up and shot. Uchi our whole score. Tosh our whole score. Agus Dinta get ass and Tom should Johnny McGrody. Scored as Fartig. Botun Dinta. Agus fair na dúna bheits dúna ngáil, hé sin chéad scóir am se go hain. Agus na fórne aisce chó scór. Conor Cush fogal Portnimra. Agus fuiad a Callum O'Neill take isteach. Chan jomcha útamáil béidir a Ollscoil Uladh. Agus cheappa go gatha Greg McEnany an fórcáil go fad saobhse. Fair closí scary agus céchar sa isteach an áit. It's got gurtú follatón seachas éimar duile. Bit a fig hocht a fáil fiú réid. Sna Ben Hugh, sna Luke Lennon, Farrellis, Russ Cumon. Agus sin réitart an rá le McEnany a fórcáil. Agus a cant le muir tíblína cá se cuairlaisáil. Tíblína mar sin DCU Dóchas Éireann. Gymryd le cherim nôr deg. Gydig me se carcalor. Ach, ar mwyd y stafod i rob sŵd. Gwyl sydd ar chael sgôr. Nod y hocht a nod y hocht. Agus cherim nhw'n ffos yn ymwyr ten. Miguel Ryan ar yn botwn cwp o second o'ch yn. Nes Kevin Krog yn clyfsio rwtol. Louis Kelly, tá sé sin gimar gan lei. Fartig tam se go me Callum on cuatú beidir kick sér an droch fast agus a cáilte agus a DCU Wilchard ná an scór na amseocht in dinna diori an tíbhile an fárcúb Lorcan O'Dell Fuivrú droch fast ag Tom Pryor Fartig Pryor leis fáil O'Dell agus well DCU chahara gur chreidsid glyfir se mar Níor sin chun cín again am. Chun sin Thomas tábhachtaí na hé 6 númed. So Luke Marin chead chodín fáitige. 3 númed. Éananig gur botúnaíach a réad chunig mus beidir. As be crógach le déanana chlufa bhí sé tásta go más ná breisach fa se Caulfield, Cavan. John Session for Coolin, couple nummer in. Ashton shell of good ass. Fought and Tom Sugar Spórt. Like Dara Swords. Dara Kurtukuna. Fought like Luke Marin. Marin agus O'Dell. Sheer follows a goal body. Owen McGuinness. And she does get all the initiative Cousins. Done. Se cooling glóta go nummer dachan. Ger éilú tí stinsin ón se his an shelf a háil atá kicks ar cínte. Agus fáil dinta ar Danny McGill. Substitution on the Ulster University team. 22 Agus tá Ben Collins isteach and not Ryan McGill. Agus tá ibre fiche hocht sa isteach sna Luke Lennon. Go DCU Dóchas Éireann. Go McEnany sa isteach. Ryan McGill.
McGill at Osafad. DCU team, number 28, Luke Lennon, replaces number 8, Greg McInerney. It's great. Greg McInerney, if he ínta ar fág a DCU. Gur tú full of bhíán, mar sin ifir a fiche hocht. Luke Lennon tak isteach. 9 second run am, an féidir in búrtirál. Bé cúpla nú med an breis an ceapin. Agus nó múni cansta muir tíomhlíne. Céit an cúlín na búáil. Nú bheicimid an breise. Sa dorgla fel Leathcheannais, near tam toki ag fair. Ollscoil brú má aina ag DCU na runtu suas, man an ein latiol. Agus tenta go man tam sig daily. Murdochanish Soderlish. Woman an bútarol. Is fi chance ag Ollscoil ag déna chéad les ní hóg sé da. Count Ashley fótig McCaffrey. Botún na tíoch bhfuil duine cínta ghil beidir titan an chola fa second a spás a rothú. Ní me duine cín cróga ó McAvoy. Dálach banistíochta agus a brandú chéile 50 second go nám. Ní éon na ggéir an botún sin ach catah a cróga Shelavad. Tá sé Murdoch. Cheann númed, go am chuúta gortaí mar sin tá neartám agus bhreathe leis an dáin agus fiún Ollscoil gur second chuúil siad cheann númed. Seanta go scóramsú, McCaffrey. Mach aonse. Tá DCU Dóchas Éireann brú machar. Danny McGill. Gur beidir bremach a cán na Commentator. Tá Callum na Shane. Inúir ar fád na séar DCU Dóchas Éireann. Daly. Casan Daly go as. McAvoy. Beidir go bud an fearr, bud an ochar. Fás ag ggéir relatív step, titan fearr. Ollscoil sé Ben Cullen, aina sí chuineal agus grím chuineal lírods. McCaffrey. Didn't get to Krogan trying to get a rutal. O'Brien is got Antalish the Brogue Gloucestershire. Number 1, cuts it. McCaffrey fought to reach again. If all the DCU Dóchas Éireann chance one all at the bell to the gas again. Nish McAvoy, Eilty sting lína Carcúig, Chríis, McGill Costa Shear. Agus well, Usna, Loch Takeocht an seo. Ach, Dacan Himmery seo, a Loch dú. Ach, beid good chance an seo cú. Callum O'Neill. Ben Cullen. Ránumed, agus 50 second fós an number 10. Agus Tom fel cunni ar fád an seo Ollscoil. McGill, and the gas go big spots and Tom Shogan, Shantona the Callum O'Neill, Callum McCurtu Kuna. Machfadla Daly, drop fast love as well. Dactor Vesa Ollscoil on the Nish, Goish than Phil, did the Gamak and Yurchin cut to will needs a rator. Agus sheer fad. Honumet, cut it. Honumet Foss and Immerts. On fade let Eng on the fornia shot. Had a light chance of Rohu. Shella Fosaku. The Ollscoil. Danny Fullerton. Hank Staff Morondy. McCallum. Callum O'Neill. Oh, Derek like Callum O'Neill. Nice spots and Tom Shock who beat it. Eamon Brown. Dúrcha Fui. Amachan Shohainshid. Louis Kelly. McCaffrey, Dúrcha Fui and Conscience Susan there. Tá sí seo contar doch. Will go to TV Steny, which she fought at DCU Dóchas Éireann tá. Nish will chase that on the out called it. Which she fought at Charlie Diamond tá. Will fought at the Charlie Diamond tá. Agus Uranti. There's Heintus a chance. That kick more there. Well, Crohincha Nero Crohincha Zacroti. Agus le Cuig second un ní slúd le number 10. Tá chance an shot. Ag lán tusach now on McCallum
Asírún tá ceanse dachar. An féidir leis an kicksíir se chodáir san sasnan. Agus beidir brise crían an go DCU Dóchas Éireann. Breathnach a dachar tá se seo. Chunne Ollscoil Uladh an fella fet sínú a go lé. An féidir leis an ceanse chodáir san sasnan. Ceanse Búlte. Agus Búlte na taobhlán bh deise agus ar fóraíl. Cheapan go mé an breisseáin seo. Agus well, an nún sanál, sesanés sús an nuas ag Ollscoil Uladh fiire. Agus an breise gan dáir í as a chéile ag Grieve Sigerson cheapan. Munahfuil, seanta bháin ag DCU Dóchas Éireann. Noel Mooney. Breanhfuil a clog. Bula sesin fada agus cheapan é go tearrá. Gur an seanta go dáirin. Well, bé an breise an gan dáir í ná de cúige tíomh an réir, ná de hocht a tíomh atá nocht. An breise fós a tíocht a gí seo leannach YouTube Spórt TG4 an scór deire hé 60 númad. Ollscoil Uladh ná de hocht. DCU Dóchas Éireann ná de hocht. Be 10 númad an dáhíomh bhain fi chean cúpla númad. Bíd Aisling.
Mar sin dáid in ash ar a barcin seo go an breise agus téanam an dáthíomh agus cáfis kicking éirice agus muid tarnta Leathcheannais an bar Breffni agus simunis cé hosos an dáthíomh méide Greg McInerney bhúil sé an gortaí fós agus nimnar í fáil fórcha ach well achas sin clufin Leathcheannais réid nó de cúige tíomh mí an tam sin cúil cunspóideach in an breise ach well go leortaí agus muid cainte teo mar bhechtú ag an breise rá go méid go bin fan na seanréalachaí agus na scónaí sin ag déadach so is cumcin Spórta clufin Leathcheannais fátís beidir botúína agus na championí rathe Ollscoil Uladh héan gur iad héamh suas ríist an dá chaptín tá siad an fós ar a barc Ciar an Daily Tíomháin agus ciar an Cáfil Tíomhil agus iad na cant le chéile cheapang meach an dáid in agus takeíocht an seo a barc fefna sásta a fíisteach an fel sá scipi mar tá sé fuair an seo gan é Cavan agus réitir nómóí álisteach canne an dá chaptín bhaide mar sé simún cé hosos ríist chun dáid an seo bheith mu ríteoirí imnúirí fille ní eicem Greg McInerney ar a barca DCU Dóchas Éireann agus sin bulle róbsúd agus captín Ollscoil Uladh sna Roy McGill banúach a sin agus epa go seáil i fille a tíomhlíine agus chuir sé chóta tá sé fuair an seo agus beit go bheith chun dáid is tuairt faoin seo ní cem éon áú eile dinta na himnóirí chríochtna mar sin dinimiid an dáthíomh náid a hocht le náid a hocht dúis mar a bhí 6 númadachan Cluiche chun Sigerson na bliana seo i gan seachtaine agus nó múnaí fá fiú réid
Agus too small again Brisha and Thomas Shamrock this move. Fought to go on Murdoch. Agus Murdoch the real the bunt touched it. Josh Largo Ellis. Tasna. Fadala. On McAvoy. On Toshan Ockley. Which on the Crane. Score is well paid it. In Kion to the Casa. Casa Clay. Lianta Ollscoil agus dastig the Cluffy Cluiche mean Tishmori Cardit agus Donoi Kolaku Cluiche the Cluffy shot. Kion let me move on McGuinness Ferta Grahakama. Akalona Parkis and RTV or Murdoch fought to dash a Ollscoil agus Éireann Brown and Tunnedy Titan Shecht Taincha Shear Danny McGill Sheikh follow Charlie Diamond for Session Cooling Glote Chiappé there go Bua a Ollscoil McAvoy Kieran Lewis Charon Takan scoring the show Team gun Stu and Noam I think Lapma there's Tersha Fossick Danny McGill Cooling one for section the Charlie Diamond Lashane Fossick Diamond Nish with Session on Rodkin to Crowd TV Ergo Ellis Check Young Glow to start. As in what he's up Cabhán sheet. Fought it. The goals go out the talk. Need a guy low kicks here. Angus kick past Cárthach. Angus kicks here good in time shot. Angus an long tossach. One McCallum Hawkins in count shot. Chorach Ollscoil Erash and Keen. You should Lefon again Home McCallum. Peter fought it. Kion Shin team of Desha. Angus Kion Nella Imi Mu Ollscoil. Angus Hon McCanton Feller Fadaku. Kion one Stach love and hold but it. Kion one Amu Nincheska Tasha 4. Angus Tasha talented. Phil Cook on the jet. McGuinness. Will Dóchas Éireann DCU non Holchan King Gchéad or Siglufa. Here crash mission of hope. McGuinness didn't go das. Ashen kick him out all in. Angus unti cut of a Krogel Brescia. Felusa chachs na Lovermer. Tersha 1 slashin. Luke Marin. Fought to get. And tons the Stach. On Ward. Kushkin took Ward. After passing Mhic Keen. Fought like swords. Jarrah swords of Mhic Keen. Jarrah swords behind Tasna. Ni couldn't Charon Tasna. Angus Gchéad. To DCU Dóchas Éireann Keen, Afi, On, Ward, Tívish Stiho, Ferris come on. Da Vecker Shea, Tieta Coolveg DCU Dóchas Éireann, Ta Coolin Akub. Angus Toshit Mhic Keen, Le Coolin One, Nish. Will Tatan years to Champagne, Nyart Amak Fos. Okay, Hédur. She DCU Dóchas Éireann, Nan of Cousins. Angus Coolin One, Keen, Srún Keen. Srún 4 Hena, Fotig. Ronan McCaffrey-nish. Kelly. Achos into the Louis Kelly. McAvoy down to Sheetig DCU Dóchas Éireann. Toad free. Daly. Agus by DCU Dóchas Éireann Sauce Shovey Felig. Ollscoil going hit on the Déardaoin gan Brescia. Dar Lashin. Can't you pick again Tala Ta? Agus na Roddy Burger. Momentum inish. Baited the lads. DCU Dóchas Éireann all the yellow sash stack up shin. Jack Tumulty Farrellis was come on sure. Angus Luke Marin. And Priv nice kid of that coup. In the Tzidek fought to Gadisha. In the shot to her father for Shakiriki Nacht. Ach, Beja Tersha. Angus Luke Marin Fogel partner. She's on fair to Ur. Tumulty, Chéad years fought to get. Just saw Stillishin. Talos fight. Yes, DCU Dóchas Éireann. Gira Togel and Meta Jinta Gadisha. Mahindshut Machfal Alex Cavan. Cavan Pashti Das. A chance and choik DCU. Kion Elachar Chlor and score. Which he should create Tosh Yard Sasnan. To DCU Mi Roch Uri Keen.
agus a tiltte go maithú scór Dastan Thompson ag Johnny McGrody an dána ceann fáte ag fear chun an gáil agus inis tá champion na bliana se Cárthach faoi bhrú DCU Dóchas Éireann náide Ollscoil náide hocht agus an ceann sin Ísisiil grúte agus fáte go McAvoy tuí waige fáda le Callum O'Neill agus Owen McCaffrey cheanú me go le focus a géad le agus leis na réalta idir chunda itá ag Ollscoil ó bhúil siad na ná inis tíocht ará siad ceann acu Murdoch Diamond Achlafe McGill Lewis fi McGill cúpla coscin tóci aige fáte Game Brown Ashley Shelva agus tá acra spás tíb se go fork fáte Caulfield tá Johnny McGrody le Shane Caulfield isteach ag fear chun an gáil McGrody Johnny inis bhúil se an tícín a chuir na fórne Lero Dall an tastan an fork fála Dara Swords Haran Sas O'Neill isteach a láh a chúlbáde agus a chúlbád amach san air bhúil se grúte ag DCU Dóchas Éireann tá cá sé citan a scór anseo McGrody níist ag cead siad glót ar fad ag fear chun an gáil ag fear na dúnamh tí chúlín as cosadach a fáte DCU Dóchas Éireann rinn sé butún cúpla second nachin ach beidir go bheith chuid derby bhlochlí as a Leathcheannais fós mar is mór bhar na tí chúlín tína me go le háil fós ainte géad le gan éon scór fáte ag Ollscoil sa ná breise ceann sé grúte ag Daly Murdoch níos cá siad brúchar cá siad Lewis chun Fionn O'Brien Tainn teiseach an cíineach DCU Dóchas Éireann sásta Gidreacht tuisciún na hománaí chuidir go chlufa Leathcheannais an teachtain se thugann mar beidir mat a peradóir sa Leathcheannais sé bhada chun a bhí Ollscoil limní ggéir nó cinine Ollscoil na gáile bheith DCU Dóchas Éireann fósa gimachta agus tá sé trí chúiríoch an cín ar gháil is gur spás chorthú Daly McAvoy cúpla seanta mú tastín scór nuair seo fáte Game Brown a charíist Ollscoil nús ná níos tá spás an tíobh seo bhfuil Daly ná seanta chorthú gur cosad a dasóg bloc ítach an tíú bloc ítach ag cosantóirí DCU Dóchas Éireann agus bhfuil uairtí sin antí a frucht idir buas cáile Luke Lennon sin ar blocáil agus tá acra spás an seo Kieran Caulfield Heffernan Pryor ar as haintsiad agus bhreathan seo go DCU róla péin well téadach mu ceann eile Roccan O'Dell le cúis na bróige ceann sin á cosans bhá Tenta Thompson agus chaach se bheith ag Game Brown agus feic muid ifir tíocha cúig tíochaisteach Senan Carr fáfií réid go Ollscoil Uladh go cá sé rud a cintíine tá sé tíchúlí le fána agus well chánú med nu me go le fós an Imirtain Roccan O'Dell déanana sé dosa beg le spás chorthú McGrody ar aus ar fad ó tháin seisteach O'Dell agus well kicks here éasca go má agus seans ag DCU Dóchas Éireann roll chead a chúiríoch an cín níor siad chun cín a chudabe go dtí cúpla númadachan sa glufa agus Dara Swords bh tugann se na kickin na Sigerson club agus beidir bhácach se ag fear chun an gáil Johnny McGrody trí chúirín hang seisteach marrónadaí bhfuil Johnny ná an ceann se chuir san sastan DCU Dóchas Éireann réile imreoirteach chun páirceach má McGrody an ceann sin builte agus tá sí gear agus kicks here cínteach an Thompson ach chaise cúpla númed tíocha second fós an Imirtain níocim go mé an breise sa géad le seo agus bhfuil tócha DCU a seo tá cínte sin ceann sin imi chun cíineach go crógan ar tad mí ar fao sin agus heapin be DCU Dóchas Éireann sásta beidir
Chéile se chríochtú. Béanú ma doháin. Sin 60 second. Glennon, an different into Luke Glennon. Agus siad Alex Cavan on level achla to Cavan. Fósa gymach leis. Cavan to go on get McGrody imitífi ste. Fósa Asha Cavan. John on the free tógeal. Dummy bugger Cavan. Harin Sastoi. Chead Holy into the fornia. Ach Law Holy. DCU Dóchas Éireann Alex Cavan. Aus ar fad. Agus ta chead Holy natrub. Agus well nish to lads. Tushkert, Chahed Vlocklia, and now it's horrible, ma. 5 second folk into Gade Lasha. Agus on the Falfi Redig, Ollscoil, Bertacup, Vivid Fiche, Evan Crow, Eshin really has Stachach. Concheg's Ashtu Sheleva, Gramu Intach, Gishanot different. In the score near Fad, Sador Lasha Taki. Eg GCU Dóchas Éireann Tashu Shelva agus tá different in the Gavarshal Larkin Odell agus Lehama agus shid lads Vlog Clia tá Siúl Gray ach Beshad Sosta agus tána Champini Muncanseo Chead Chulín ní bheith nach brise gear ach an tána dí sin Johnny McGrody le trí cín haing seistach Dara Swords le ceán eile agus cé go méidir chun na himnoí Lenny Smú Anna in a tíbhlíne ag Ollscoil Uladh. Siad lads DCU Dóchas Éireann tá sásta agus chead Chulín idir na fórneach a léad go Chulín sinnig Alex Cavan. Tá gimmers aus ar fáil go DCU agus well mu de tarnted Carúgan déanseo ar fág Breffni. Chead Chulín natrub agus céad is féidir le lads Ollscoil Uladh Champini Críomh Vigibún Bulteréid ag DCU agus beidir mar DCU a bula Champini pelle chamá nocht agus bheith féirt is a dáchlafa bíad na Champini rón an úidir Hallshid Greg McEnany sé gimmert san an breseach Caulfield ar aus san an brese Alex Cavan ar aus ar fad agus an ambise a bhád níos thar mar chórach chahará. Agus an dáireann in na mulcín. DCU má d mar bhí tíhir le chud smúg an chlufa se chahará. Níach se chun cin í an breise. Ach tá siad Breathnach an anseo. Ach tá sé fórgus, well, chola go méidir go mechir Ollscoil Uladh is beidir chola agus sa tóir cool feice má lein chuaigh cín grúte ag DCU go dtí seo chuaigh cín go chríomhacha an nuair deire fiche agus well Ollscoil Uladh sé cín a siúd am nach chuí tifriúil nún san ág na colistí sear fad ach chéad scór mail le DCU chéad scór cheappa go bin sin anadí ar DCU agus Brian Masters in éis fórcáil go Déardaoin as chláchláin uairis as muo eisina teach chun páirce man sé fearr as dúnaáil hí na chaptíí nó deireadh DCU an críomh seo sna Brendan McCall nach sé John McGrody hit sin difrachtaí na go dtí seo agus an réitear fannacht níach mu an tonadí sin teirteach Ollscoil Uladh fós sé an ceir bhí sé taobhsús fe tréimh sí agus ní cínta go dtíireach citta Mhic le sé réitear agus cifan á trééis tús chois bhil sástanis tús choile sepain déanú me fácaí chead a chuúlín idir fórne
ach bhí Ollscoil chuig chun cín ag tréimhse. No Mooney, a héinfáil tuirse cheapan sa bhuacht. Dechan de denúmed agus go bhheicimid céhés le Cluiche Ollscoil bhlá clia. Tain beidir agus DCU Dóchas Éireann cúlín bháinid na fórne sa dára bóta. Kingspan Déardaoin ach ní na champaigní builte fós a prabhaintí sin amachchas lábha ó McLaren agus ní éiles an ceann sin cheansú agus ní bheith difir ar fearr Longford sa gúil. Agus Danny McGill hééis sé fácágal agus Uladh Holland as an glán fearil le neartaí agus feartéis cuiomh na héana rótal ceann sé builte go gúlbáide ní éireann le John an ceann sé chuine leiste. Chéad scór, tá sin scór Ollscoil láireach. Tám le DCU Dóchas Éireann. Agus Uladh Holland atá úr. Níl Rory Cavan ar fáil acu. Ach ní siad builte fós, McCaffrey. Fós a gimach tar ón McCaffrey. Prior gur gríim chuine leachta. Spórt ag Josh Largoelis. Tá sin scór, which is ná ceann nach chruthú. Dós a bug tam siúil sí sin airn sastan. Tá sí airn sastan chéad scór fáilte ag Danny Fullerton. Onadí. Téis taisteach an bhearna leidí tí chulín. Agus an réitar nó Mooney a gháil a caint le Jared Joyce. Agus tír chorális cebh cin rud rinne se a dhearra amach cíd go dtíal cíad rinne se. Mar bheith cárta dubh nó éon chárta ag an stáid seo. Cúrbáire. Nó Mooney sciile se gan sin. Kick sír. Tá dára pelle barcach. Nó Mooney Carcail agus well. Siad an rial atá fós an, sna rialchaí nua. Agus na sean rialchaí. As du cannas réitir hort an cín. 5 méidir, seachas cuige sa gan nua donnaí. Alex Cavan. Alex, cá seachal síos ar bell tá sé faoi bhrú. Caulfield an bhirt beidir is sár. Agus is aclaí atá DCU Dóchas Éireann. Breathnach shot mar luas ag Kieran Caulfield, Lorcan O'Dell. Fearna mí go fearbhlá clia, fáilte eisic fearna mí. Bhfuil fearna mí na chéad a chuirí chudáte beríist. Sin scór ítach ag Kieran Caulfield. Eros ar fad. Fuair sé ceann a géad le, ceann a dar le. Leis sé tuirsú cínte ach beidir go bin an cúlín a chuid a chuisteach DCU Dóchas Éireann sa Leathcheannais. Fáilte McAvoy. Tá brúnis ar lads. Ollscoil. Agus DCU Dóchas Éireann brenn úsúas tríú me caite a glug. Murdoch. Slocky súas ag Burts. Murdoch fós ag imacht, se láidir, pas cliste Murdoch. Celm O'Neill, feartíh stiró. Fáilte eisic Murdoch, tá Murdoch an cúil amsúcht, ní bhí se cúil an áit sin. Gandhi chuí buí, timpelir, McAvoy. McAvoy hard. McAvoy hard sasnán, ceann le fáilte eisic acu. Eisic go tí cín. Agus well. Réitir leisteach a caiine an gúlbáin an seo McGuinness. Féilte go réitir, féil sé chéadúach a sé léir leisteach ar barc. Agus an dar ceaniste ar cant leis. Ach ní dólam go leisteach a méid sin ar fearr Longford. Burt as Longford a hosa ar idir DCU Dóchas Éireann na héin agus Masterson. Chéan agus cad. Longford a chríomh minar chuig go lein dréan scaite. Agus bhfuil sin an rud beidir specialta fin comórta seo deisig imnirí as chola chundé an leontí mór bhaint amach agus is lá Ulmhóra, Críomh Sigerson, ceann sin fáilte grúte, bis a grúte. Agus Owen Ward an duine go maith. Spórt, ceann amháin fáilte aige. Se an fearfuilin cúlín Déardaoin Caulfield. Éis gearn se tasna, duine go háling a Caulfield. Cavan, Ashfadla, O'Dell.
Déardaoin fel cáilte atá. Tíre chorá go sé hééis difriúteach. Cáin cáilte Louis Kelly. Agus níos seap go bheith muid sin an ceir tiilteach fiire. Ollscoil Uladh. Tu sin ceir beidir steach mar lán tosach cá sé beidir. Cúla chróg am cínteach tá am go fós a tí chúrin. Cáin steach tólí na lán tosach sin. Dit má game an Brown. Éimar a casa. Má chaintseach fel le Ben Cullen. Cáisiad bheith cróga Cullen ar an sast an bhfuil ó de sibh ceir an cúlbáid in na Gamán Thompson. Agus McCollum cear an cáin ficha suas. Good kicks here, kicks here, Martin. Agus a fought to that, shake DCU Dóchas Éireann and Bishop Gutaku. Lorcan O'Dill, Kroga, Eg Johnny McGrudy, Alex Cavan, Level Achlichta, a Tiger Ducklette. Agus shot that Tom Pryornish, Banner and Spórt, Tamach Rivet. Tagan, Ryan Tagan, Josh Lergo, Ellis Tasnach. Fought to that, Pryor to McGrudy, Johnny Trabanchi Gadasso, Johnny Turfui, get a hold of it, Johnny. Oh well, well, tough, he had a fair one. That was the core about the Cárthach and Saston. So Hedekeen fought to Johnny McGrudy. I guess Hedekeen Atrip Edist. Tira Kuig, Josh Largo Ellis, Fogel Portenham, sending Car. It's here to Stach. Johnny McGrudy will Mavich's Glyph Canish for Haraga Gach Shatosu. Hedekeen fought to get. Agus the himno review out so far to get that got all we should give him come on. Josh Largo Ellis. He's Ryan McGill. Right, because it could be Gimmer taking a shot in a come on. From O'Brien. Hold on, Nishko cool the tastal Ollscoil. Agus Tino Magale, Foss in number 10. Cáin Curishistach, Drone Hula, Cáin, Grúte Prabanchi, cool body in the horn, to the Gamag McGuinness, you hook shot chance. Agus basically chance to score and shot. And Cáin Bultze, actually Shin post the Bultze. Agus fought to dash DCU Dóchas Éireann. And Callum Owen Ward. Agus an post the Bultze na championi. Agus nuair nach run tálat. Ach sin chéile score for DCU Dóchas Éireann sa géile go am leise. Agus shot a fair for Connell Alex Cavan. And also fad Don Del Spasaku. Agus howla Harin Rodella Gameid goich. DCU score let Metro no Mooney got to court 2 kicks here. Tasha Hishvana Awa Trunasha no Mooney happen. So that car sending. Let's see the love. Tamar Fadanish Egg Ollscoil. Charlie Diamond. He's in Timur Sorviaku. O'Brien. Ní Eilish an Cáin Cantu, Cluiche Stí Cerclór. Cháin am Foci. Inis nuíomh go na championi. Cáin Bultze agus bulle fada. Go sí roád sí se contrúteach tuta go mag McGuinness at east. Péidir míisteach. Agus an dorn na Crunnelé ag fear Lungford to goal. Agus Tomata DCU Dóchas Éireann Shellh a chuine is fertéifse. Cashel sus Tíbhile go farc. Freevrú, Joyce and shot. Stucky sus, tenta go hall na acu. Agus Bade a go bin sin. Tenta go das acu, tam shot. Swords, different tenta swords chama. Agus vraha baited. An anam agus an funne vinish Shilla Uladh, Ollscoil. Slowning, McGrudy. After Shanton choke up, Cavan. Will Shant cooling the bua, well to she shitty Well, Beshi Gjor, agus basically we actually looked at the man goal but it. The Shanton chin egg, DCU Dóchas Éireann Kinte, Bor smash Chile Ruddy. Dara Kern fought for Éireann, fell Cárthach. Kicks here, fought egg DCU Dóchas Éireann. A Deshaku. Owen Smith, hurt the staff, Farless Trigger.
Chiapping go bin sin, Cárthach a second foci. Agus DCU, Dóchas Éireann, Tom Pryor Fogel Port Nimra. Agus an fell, ag Larkin O'Dell. Different into gigish, not different really in the Honody. O'Dell, putting Chakino Cornell. Which I basically saw Hunalesh. Caulfield. Numa Duan, John with a glug, Nyartamakup, Joy McGrew, the Cornell will. Stach a love and hold body. Agus basically here to Keentu, when Conchin Aaron Sastun in the lead. Khuramu, Baided, with chance one of it. Like with the drama to the Tarlu. So go more to shot, she's seen the Bienta. Shna, McCallum as well, Alex Cavan into the Keentu, not Michael Keen. And as well, long toss of Ollscoil, he kicks their glue ticket. Frustach as Keentach. And Rayter Noel Mooney, Choniksha. Kid the Harler Fad. Agus on Tom, Breathnach cut it 3 second. Agus, well, a couple of cartons shall Cabhán. Got for Stach and fell for it. Alex Gavin Foss at the Tala. I have to check Carthach. Agus Hon Rayter can't let long Tussach. Ollscoil. Agus lands DCU Dóchas Éireann. One kind Flanagan or a very Marbay. It'll lie dimmer to 1-1. Agus talk Cárthach egg on McCallum. Agus in Rayter no Mooney. It's in Cora. Chusha love sheer. Can Davis a Garta. Agus vinny definitely well. Alex Cavan, Kasha Farkal, Marga Bulu Shasa Glug and that happened. Cliff at Ouser Fandig Fair. But a boat on the Vena. Zeshker Flocklia, I give her the Gullish that had Tushkert. No Cárthach. Agus even a Ficke. Tráchtaire. Evan Crow. Snach needs Tushke. Agus Bedig will. Ask Gavin. Tráchtaire the shot is Keente. I give her add her toe. Agus Cárthach Bui fought to get. He done good session in Tráchtaire. Agus Cárthach Déardaoin fought to. Egmol on McCallum. Agus Caffer Stach and fell. Well, Bert, Imir Ma, Frostach's Basic, Kraskalat, Fair, Long Tussach, Ollscoil Uladh. Chiapping go bin sin. Ránuma go lecaite. Agus kicks here, Grúte, ag DCU Dóchas Éireann. DCU Fair Stach, agus Basic go chance check DCU. Kirtú na score, Ethan Dunn. Well, ní hasú sé ho, mar béisiad hain, agus UCD sa Asha Leathcheannais. Bhí sé dán a rábhí sa séideag an bua fáilte héis an breise ag DCU Dóchas Éireann tá na Championí Cluiche go gúirsaí omóna réid, a gúirsaí Breathnach an scór de a héis an breise seo. DCU Dóchas Éireann, nád a Cárthach, Ollscoil Uladh, nád a de. Fáilte Murdoch. Núnta náid 9 score am shoot, Ceantra Bultag McCaffrey and Ceantra Schultz Tarshan Saston. Níonna Ceanháin ag Róna McCaffrey. Fáilte Asha go 9 Ceantra Tarshan Saston tá sí sin go das tá ceap an score fád an Hamsin ag Luke Marin. In Cean fáilte ag DCU Dóchas Éireann. Go leor chrothú if Imariel tá Shanta Chukup agus with Shanta McCarthy sábhal máid ag cool bode agus an Dara score fáilte ag Ollscoil Uladh. Agus Larkin McCarthy. Gilshin Coupler, Vision Ouser Fad. Shall Danny McGill, would you shin toasted McGill, Tama Capagoil, shin score gloatsig McGill, on score Fad. Daily, you heard Sheffield Tom, Sheffield Fad McCallum, own Aaron Sasson, Tashi Shin Shoulder, Buttoon Dinta, Agus an Ursha, Cancia, Isha Fatalash Murdoch, I go Daily, Queen score, and Conchin, Aaron Sasson, Agus Josh Largo Ellis, score am Shige, Durban League, the Leathcheannais, Conchin Bultze, Dolan. Conchin and Brando Gama ag Dolan when she Aaron Sasson on score Fad. For she do Nigadisha, do Defort initially. Coffee the Rolchan Keen. George had Sasson, Tursha Free, Colin Award into the Fornia. Kieran Caulfield,
an score fad. Agus ruin the buntash to go score isca. Fáte agus tá ceappa goil cean eile fáte tan na fórne leis a cho scór agus mar an ríist ónta McCaffrey fáte McCaffrey sí sin glód sé McCaffrey scór ionta ar fad an scór ar fad ag Ronan McCaffrey péad a fáte Casa Staat Diamond and Concha Casa ag Charlie Diamond glód ar fad ní mar águr sé ciún fad sé Éireann gearach ige Fáte done, chuir sé ceanna mú ach tá cean sin Haran Sasson an scór fad ag Ethan Dunn bhí sé toiste thug sé go dama Fáte McGarris is líor dálainn spása go an seo scór cho fós a gimarta McCallum cean sé bultar sin Sasson rinne seo ba chrúó fiade ach an darna cean fáte lán tusach Ethan gimar leis béis go seantar chúla go an seo Uchi ar cho scór tá siad ar cho scór agus inta go deas an tam sé Johnny McGrody Cavan Pastí das a chance and DCU cean eile chuir chlór an scór which sin cré toshi ard sasnan tá DCU mi ráchúnig an cín agus a tilte go maith acu cá sé cean a scór an seo McCrody níist ag cead sé glót ar fad ag fearhún an gáil ag fearna dúnamh tí chúí which ná cean a chrothú dós a bug tam seo sí sin ard sasnan tá sí ard sasnan céad scór fáte ag Danny Fullerton onadí fearhlá clia fáte ag fearna mí Will fair na mí na chéad a chuúí chudáte beríist sin scór ionach ag Kieran Caulfield Eros ar fad chuí buí timppla McAvoy hard McAvoy Haran Sasnon cean eile fáte acu eis go tí cín Cabhán sí go daso Johnny Turfui chéad a chuúí le Johnny bhfuil ní well tough fiad hí fairháin nach chuir a córa bet a ceart